Як навучыцца фінансавай пісьменнасці і хто такія падаткаплацельшчыкі? Адказы на гэтыя пытанні ўжо ведаюць дзесяцікласнікі Рагашоўскай школы нумар 5. Гэта ўжо другі набор у профільны клас падатковай накіраванасці. Вучні на павышаным узроўні вывучаюць фізіку, матэматыку, англійскую, рускую мову, а таксама наведваюць факультатыўныя заняткі па падатковай пісьменнасці. В налоговый класс я решил пойти, потому что интересует дело с налогами, со всеми финансами и тому подобными вещами. Мы проходили уже много финансовых обложений, всяких вопросов нам задавали, мы на них отвечали. И каждый человек к нам приходят, люди с налоговой, объясняют нам все про налоги, финансы. Было много занятий интересных, много чего узнал. У нас проходит много экскурсий в налоговом классе. Одной из которых, я помню, мы ездили в Гомель, к другому, к Жлобинскому налоговому классу. Было очень интересно. Падатковы клас у Рагачове створаны ў 2023 годзе па ініцыятыве Міністэрства па падатках і зборах. Стаў трэцім у рэгіёне. За гэты час тут ужо выпусцілася 27 дзяўчат і хлопцаў, амаль палова з якіх звязала сваё жыццё з эканамічнымі спецыяльнасцямі. Мы стали одной большой школьной налоговой семьей. Хорошая традиция в этом году, новая родилась, когда мы вместе встречаемся с классами жлобинскими, вместе проводим общие мероприятия, встречи. Жизнь в налоговом классе проходит активно, прогрессивно, она интересна детям, она на виду всей школы, и через именно детей налоговых классов мы повышаем свою налоговую культуру, налоговую грамотность. Пачынаць рыхтаваць прафесіяналаў яшчэ за школьнай партай. Міністр па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь Дмітрый Кійко адзначыў, што ўзаемадзеянне такога роду пераацаніць цяжка. На працягу навучальнага года навучэнцы сустракаюцца са спецыялістамі, наведваюць прамысловыя прадпрыемствы, удзельнічаюць у акцыях разам з падатковай службай. Оцениваем достаточно высокую эффективность вот такой работы проводимой, потому что та дополнительная база и учебная, и понимание профессии, понимание основ финансовой грамотности, основ экономики, конечно, ребятам дает представление, в том числе в профессиональном плане, помогает с профессиональным ориентированием, как можно раньше стать обладателем этих навыков и знаний, которые необходимы для профессионального успеха в последующем. Напрыканцы мерапрыемства удзельнікаў чакалі квіз-гульня пад назвай «Бітва пакаленняў», у якой сутыкнуліся мудрасць і разважлівасць старэйшага пакалення з энергіяй і запалам моладзі. Пераможцам стала каманда работнікаў падатковай інспекцыі. Уладзіслава Галабокіна, Вольга Гайдаш, Ігор Марышченка, тэлерадыёкампанія «Гомель».